Nik egin eman bidizo bat esaten, triatlora noiela da, erropak erakusten. De hecho, hor bidizun esatot, txarto nabilela, zelo ikustena zela, da afekta hoiestela. Da, ipintzeste, a hacer el ridículo, cuando no darás el nivel mínimo en menos 2 de las 3 disciplinas, y tu estado físico es el que es, 3 punto. Ja. Hori datzisten. Benetan, preocupa hoien hau, benetan, ze necesidade. Eta hori xe. Baina, gero, eineban negar pixkat, da, ja, de madre. Ja, posik, ja, eneban sinisten nire triatloia maitu, eta laske zineban sinistu. Gero amaieran horre pare bate, venga neska barik, venga neska, olako komentarizuk, venga. Kutxadu hori. Bai, kutxa hori. Baina gero pertsonan ez horren beste. Beti zatot, geixen neure burun kontra, oza, ni nengun bizikletan da pentsaan, jentik ze pentsau edo nik usike bizikletan. Oza, eski burun injerra da, baina hori, sare sozialetan pilo bat. Pertsonan gero jenti ez da hain ausarta, esango neuke. Oso pozik kriston dopamina pilu sentidunean amaitune banin, eta sentidunean postasun bat, estan sentitzen beste gauza batzukin, nolako oso zer lortzuzunin. Eta, superrarro nire buru. Gero horrek mina izten komentarizuk, bai, baina 2 segundo dura usten. Ustot postasunek gehia dela, eta horixe, urrengo urtin berriro.